Uncle Jimmy, Chris. presenting to you the heavyweight Braai champion of the world, Braai Boy. How you doing? Boy, I'm fine. Braai Boy, I'm so honored to meet you. I've heard so much about you on Facebook. And I've heard so much about you. I'm here in Cape Town for a couple of days, and I'm in the market for some good sauce, and I heard this is a place to be. Oh, Always. there's no better place to be, bro. That's the best sauce. That's the best sauce. What you guys busy doing here now? We're busy loading some pallets. That one's going to Pretoria. This Okay. one is going to Durban. Some is going to East London. Okay, lekker. We're getting everywhere into South I'll Africa. just load an extra couple there on the Pretoria. Make sure I don't run out of stock up there by me. I'll do that. I'll load 2 extra pallets. There we go. Good work. Good work. Yeah. Uncle Jimmy, we were just wondering, man. Book Radio Royers, you know the West Coast Hour? Yes. They want to chat to him quickly. Okay. And then Rikus from Lekker Kamp. He's having a braai in Kuils River. Okay. And he just asked if we can please come and join him there. But we were wondering, don't you want to tag along? Yeah, I'd love to. You can. Nice. Hey, Yes, that I can be can't lekker. braai without Braai Boy. Yeah. Eh? We're in a little bit of a hurry, so I'm going to get the car ready. Okay. I'll get you a little gift bag from Uncle Jimmy. I know he always gives them away. Cool stuff. And Cool stuff. then I'll see you outside now. Thanks, Rikus. Thanks for bringing him. Okay. So, dude, tell me, Eugene. what's the secret here behind your sauce? Well, the secret's in my head. You'll have to give me a lobotomy I'm to sure we find can- out the secret. But you know, it's a very popular sauce. I think the sauce is well liked by everybody. Eugene, sorry, Yes. Hey, dude, how you doing? my manager. Pleased to meet you. Pleased to meet Bringing you a you. gift, something you can braai with a decent sauce in Pretoria. Good work. Good work. Good work. Yes, I don't know what sauces you got in Pretoria, but I think this should be soon. Will be the best in Pretoria. I like it. I like it. We'll definitely try it out. Come, guys, we've got to go. Okay, cool. Lekker om die Braai Boy hier te hê by Bok Radio. Die beste sousman in die wêreld, Jimmy, die man homself. Hy het nie sy hoed op vandaggie, maar ons gaan vir hom binnekort 2 horings opsit. Heel En my vriend Braai Boy van Pretoria, welkom hier in die Kaap. Dankie man, dis lekker hier in die Kaap. As jy nou geskakel is, binne in die ateljee sit die Braai Boy. Hy het laas jaar die rekord gehou vir 62 ure aan een gebraai. Nou, huidiglik is hy besig om elke dag te braai. So vanaand Net so. Jy kan op Facebook gaan kyk, op Roy se Facebook, daar's 'n foto van hom of op sy Twitter, die Braai Boy. Maar ons gaan nou vir jou vertel waar jy hom kan volg. Sê gou my die snaakste plek waar jy al ooit gebraai. Jong, ek het vandag weer die probleem. Ek het daar op Twitter gegooi. Ek bly daar by Grand West en hulle raak redelik negatief as jy in hulle hotelkamers wil braai. So, dit het al gebeur. Ek was in Sun City gewees en ek het letterlik in Sun City hotelkamer gebraai. So dis seker die snaakste plek. Ek en obviously oralste op berge en waar, maar ja, die Sun City se hotelkamer. Ons het op Springbok was ons genooi vir 'n braai in die Campbells se kamer. En al wat hulle gedoen het is hulle het 'n asbak gevat en binne in die asbak vuur gemaak. En like marshmallows. Nee, hierdie was 'n proper braai. Een van daai disposable braaitjies, jy steek hom aan, kolle, die hele lot. Het hulle geweer af van hom? Nee, en ek het half gehoop hulle arresteer my. Dit sou nogal van gewees het, maar nee, toe ongelukkig. Yes, jy sien kans baie. Dis nie ons soester storie, maar ek teen die Net oor. so, net so. Braai Boy, sê gou vir my, waar kan hulle vir jou in die hande kry en volg? My website, braaiboy.co.za, of op Twitter, gaan soek net @braaiboy, en alles is op Facebook, facebook.com/braaiboy.fans. Right, daar het julle die Braai Boy. Baie dankie dat jy saam met ons kom Baie kuier. dankie vir julle uitnodiging. Kyk uit en volg hom asseblief. Dit is interessant. Hy's binne in 'n Superman suit. Dit lyk soos 'n pyjama broek met ontplof het, maar hy lyk goed. Kom ons stel dit so, like double B. Dit is nie die size nie, dit is vir Braai Boy. Kom ons dames, so los dit daar. Baie dankie. Dankie dit. En sterkte met wat jy besig is mee in hou Afrikaans bo, ek weet jy's 'n bietjie Engels 100%, en hou Bok Radio bo. Kom ons maak musiek. Hierdie is die man wat gister aan 5 trofees by die Gomas gevat het. Teen jou dan sê soos bloed. Ek sê ons gaan nou sleg bederf hier by Bale ons jou te kuil sien. Jy ons te draai. Ja, nee. Wat het ons gedoen om dit te verdien? Kyk hoor, julle is so lekker kamp altyd saam met my. En julle is altyd deel van lekker kampplekke. Kan ons nie anders vir julle nou 'n lekker borsie hier te bedien nie? Ag, jy is Jy moet lekker kampplekke doen. Sorry man, lekker. Wat doen jy hier so? Ek braai vir jou, sorry. Ek bring jou 'n gas van Pretoria, Braai Boy. Hallo Braai Boy. Lekker aangename kennis, aangename kennis. Ek het baie van hom gehoor en hy kom eintlik jou braai oorneem want Kom hy. lyk asof jy dit goed brand. Wat ons braai doen borsie. Lyk as daai Jimmy sous op hierdie. Wat is die storie met hierdie linborsies van julle? Wag, waar? Hangbal. Hier kom 'n gevaar. Wat sê, afval braai. Dan sy. Maar dis doen ons dit net nuwe wors op as dit stap.
Rikus, Waar is die Jimmy sous? Ons braai hom skoon. Rikus, ek het 'n plan hierso. Ek het al 'n choppie of 2 getuin in my lewe, so Ek ook. Maar gaan jy gou vir ons Jimmy, you do it. Gaan vir ons 'n tent op 'n ding gaan organise daar? Ek moet my leefplekkie kry, skus. Dankie man. Like heel gezellig hierso. Ja nee, man kan nie braai sonder 'n bier nie. Daar's sy. Ooh, sexo. Cheers julle. Cheers. Lekker in die Kaap, nee. Lekker in die Kaap. Braai so. Nee, dankie vir al die mense waarmee my voorstel. Ja, ek geniet dit my gehad uit hierso in die Kaap. Dis awesome. Kaap is Ons is dit nou eens hierso. Dat die wêreldkampioen braai, hè? Braai met Jimmy sous en dis die manier hoe jy braai doen. Alright. Cheers. Drink today. Shots. Kijk, nou sien ek hoekom julle dun bors het hier in die Kaap. Ja, ons maak hom met hy pas in Jimmy se gat. Zeg, hierdie borsies is ook ready vir 'n doopsessie.